Abashubuzi hamwe n'abahingi erizoba barugo mu mbera barukushenya no kuyaho bwapa bibire butwira amahanda ebe babire no bategeraho abantu barukubashoroza mu sente. Abashubuzi abantu bagira ngo tubacenda kureba muntu wena barukugaruka kushashora sente zona amahanda. bawoza n'amasaga etwara mu rusuku okora mani wa masa obantu abatafari ogera kuzimba kayumba ngawari ogawolera amayinja musembe kimu kyono kyoworera buli kaseera babera bankwata bantege ebyuma era bantebwa n'empira nigifa. Okwange eki kirugirira ha kiragiro kya presidenti ekyayinguzibwa enshumi nkyehwire haro kugira ngo abantu batagaruka kubiyaho empozo mu mahanda batakayikire mu butare. Omuntu orasindi soroza abantu omusora hantoyi nanobwo ariyo nasoroza bongere babakwate. Abashubuzi hamwe n'abahingira bagira ngo roadblock sezi zibire zabaruhize eyi babire no bahoza n'abarakurabya hebyo kutwara mu makagabo. Wayanga bakusanga ubanzi bakurega bakotora ekisanga mbere tabonire president w'iteka muzuri lazima. Geoffrey Butime orukumanywa nka Speed yagiranga abembezi bine kutuma nkore kiragiro cya mukuru wihanga okurekeraho kunyangaraza abantu bitu orumeya wa Kaberebere yagiranga cyo kubiyaho sente yazeta kimwe cy'ikumi cy'abashubuzi barukuha kanso. After all emshoro ya biya ya soda ya rushukai emshoro yo ihanga te kubasa kurema kuriya taxinga citizen kimwe cy'ikumi kibaho hazana n'umushoro nabaheso mushoro okurugera amagoba wakora. Uwe chairman wa district y'Isingiro Arono Turahi enshongezi yazigarakamati. Ni manyangu the situation is no man come kana biwangambira if there is any problem we shall sit and discuss as the leaders. Nyoni ndonda solution n'umuntu omunyawe. Abaturani betombo itangu roadblock ibakuvugana nibabiyaho sente ziri hagati y'20 hamwe n'50 kandi motoka n'emitwaro 3 ahibara kugira ngo nibaferwa munonga gasha kwa Paulo turi yamureba.